Ja siin nii algab kui ka lõpeb viimane 3. osa ja siin ma räägin valitsuse korruptsiooni erikomisjoni juttudest elektriliste kergliikurite, ma mõtlen nende rendifirmade kindlustusest, mis puudutab ka tegelikult tulevikus arvatavasti ikka kõiki tõukerattaid või elektrilisi tõukerattaid või kergliikureid. Ja siis näeme siin ka ühte libamoskvitsit ja kui ma lõpus räägin, et mul ei ole ühtegi plaani või marsruuti, kuhu sõita, siis homme 18. aprillil mul on tegelikult selline proovisõit välja mõeldud 216 kilomeetrit. And in here is starting and the ending last third part. And in here I'm talking very much in Estonian, but yes, it's interesting thematic about the electric scooters insurance. И здесь начинается и кончается последняя третья часть. И здесь я говорю очень много на эстонском, что такое комиссия правительственная, которая обсуждает арендовочные эти электросамокатов, как у них этот. И мы видим здесь липовые москвич. Я не специалист по москвичам, и я, наверное, сделаю там неправильные выводы, какой он москвич марка. И здесь у меня завтра, может быть, 18 апреля сделаю такую пробную поездочку, ну, такое 216 километров, такой маршрут наложено, но я не знаю, будет этот или нет. Nii, ja jätkame siin siis jälle uuesti taevataedu ja vana kuradi poolt maha jäetud kohast. And we continuing in here is a place that is forgotten from Satan, devil or from a God. И продолжаемся из места, которое забыто из черта и от Бога. И посмотрим вообще-то, что мы здесь уже катались и что нет. Так, 48 километров ехали, 2 часа 45 минут и стояли 36 минут. And we ride it, it's 48 kilometers, and we ride it time is 2 hours and 46 minutes, and the stopping time is 36 minutes. And maximum speed is showing it's 47 kilometers. No, if it's riding is down by the valley, I think it was in that. But we not was riding so much. It's little different time. It's because we are real time is 2 hours and 41 minutes. И реальное время было 2 часа 41, потому что мы еще в саду стояли, а у меня уже этот навигатор уже работал и уже счетчик уже потикался уже. Так, все. Так, а ветер у нас сейчас полусади. Вот стоишь здесь было, тут хорошо, тепло такое было. Я хотел специально, чтобы была бы новая часть, а вдруг тут трудно разделить, как-то начинать новый, редакторы новую часть сделать, как-то нет. Тут дом, но не видно хорошо. Да, тут асфальт бедного человека. Да. Едем немножко медленнее. Тоже вроде как советский барак. Постройка советского периода. Так, на дорогу надо смотреть здесь, чтобы особо здесь не прыгать. Да. Здесь это просто отфрезерованный старый асфальт из какого-то. И просто сюда наложено. Тут еще недавно еще грунтовка, значит, была. Так, а все-таки можно природу смотреть. And watching its nature, it's a little, it's not bad, not bad.
and the pain trees. I'm always like it's smells of pain trees, and it's pain trees, forest smells. It's different. And in here it's holes on the poor man asphalt, and we need to watch the holes. Check. It's mean that we need to ride it back like it's 27 kilometers. Оказывается, что мы должны ехать обратно 27 километров. Но мы уже еще поворачиваемся. Говорю, что одно поселок. И хочу смотреть, что же автоэлектрозарядка там. Есть такой тип, который я знаю, что вообще для меня не подходит. Но на всякий случай я просто хочу... Если мы уже здесь мимо проедем, грех не смотреть, потому что Google Maps Street View не показывает, потому что картинки там слишком старые и не можно смотреть. Вообще-то надо сделать еще одно видео. Я вообще-то вчера хотел уже сделать, да даже начинал, даже материал есть, но прервался. По тупой вещь, по тупой, но не совсем моего, вообще не моей тупости или глупости. И надо этот заново снять. Так, опять вот этот asfalt bедного человека ja здесь ямочки. Ja selle vaese mehe asfaldi peal on siin ikkagi auk ja on kurat vahid vasakule paremale nagu ei oota midagi ja siis äkitselt näed juba kaugemalt, kurat auk tuleb. Et see on jah, selle autoga sõites võib-olla ei ole kõige hullem, aga jalgrattaga, kui satud tõesti sellesse auku ja satud sinna serva taha, kummi võib ära lõhkuda, velje võib ära lõhkuda ja sellised asjad. Ja tagasi on sõita, siis ma ei tea, kas ma ütlesin juba, et peaks olema nagu 27 kilomeetrit siis umbes. Nii, sel aastal on tegelikult küttepuude väikene kriis, et mul õnnestus tegelikult need puud saada, sellepärast et maa oli kogu aeg märg, ei olnud õiget külma, ei olnud kuigi selline poollödine oli kogu aeg ja metsa on lõigatud vähe. Ja praegu on ju pihta hakanud juba jälle see linnurahu aeg, et ei tohi metsa lõigata ja igal pool on ka teed on pehmed, et ka välja vedada on praegu raske. Seda olid ka igal pool on 8 tonni märgid on ees. Aga isegi tühi, kurat küll, isegi tühi veoauto on kurat 8 tonni kaalub juba. В этом году была довольно мягкая зима.
И редко, когда земля замерз, такой. Но лес сегодня, в этом году, говорят, что кризис топительных дров будет. Потому что лес напросто просто не резали. И не можно было вывести тоже весной, потому что все мягко. И везде есть на маленьких дорогах ограничение 8 тонн. Что эти лесовозы не могут ехать туда. Мне все-таки удалось в этом году и тоже доставить эти топительные дрова, как-то вы видали. Теперь они под подкрытием, потому что действительно были какие-то снега и такое, что нет смысла их помокрить под снегом, под дождем. А ветер продует хорошо оттуда. Я смотрел, что так что не гнются, а сушатся потихоньку так. Три 4 километра ехать по этой дороге, потом опять будет большое шоссе. Да, что-то такое есть. And in here it's growing, it's a new forest. It's a good. Yes, I'm seeing in the last year is two, no, it's a boy and a girl. And they from a French, and the boy is learning in French somewhere in university. He's learning his Finno-Ugri languages and Estonian language too. It's a very strange, but they was in Estonia, and the girl was it's the first time, and she was it's very surprised that you have in Estonia it's so much in here. It's trees and forests. I remembered it. What is the girl and the boys that says what is true is that it's like it's from him it's exotic that we have it's gravel roads or gravel ways. We heard that his dog is starting to work. Итак, собачка начала работать все-таки. Велосипедист. Так, облаков меньше стало. Время уже 15:43, and the clock is 3:33. 43. And in the 5:15, I think that we are being at home. I think that not later. Итак, 17:15, самое больше, я думаю, что будем дома. Потому что я хочу еще туда, этот поселок ехать. А мы едем здесь 25 километров в час. Так что отсюда нам до Тарту ехать час. Пока мы еще туда поселок туда едем, выезжаем оттуда. Все, опять этот вперед время. Здесь асфальт менялось. Здесь как настоящий уже. Так, вид хороший. And it's a beautiful view in here. Самоходное шасси Т-16. Aha. In here too was, I think it's a manor, vara
Menorah, and we're seeing it's like it's Vara Boulevard. Я не успел читать, что-то... Я думаю, что имение здесь все-таки было сзади. Колхозный, совхозный дом. And the backside is Agrokula house. It's we're seeing it. But somewhere in here we connecting with main road. After 1 kilometer and 400 meters. И через 1 километр и 400 метров мы соединяемся по большому шосseю. Ага, здесь даже велосипедная дорога есть. And it's a bicycle road and lights. No, we Estonians not say it's a lights. We say it's a lamps. Так, уже на шлем летают уже первые какие-то летающие маленькие вещества. Я уже какой-то на лицо попал, и я уже слышно по звуку по шлем уже попали. Nii, tegelikult ma tahaks ühte asja rääkida. Eile oli kell 13:15 oli tegelikult oli see on selle korruptsiooni uurimise või võitlemise või selle komisjoni töö oli ja seal on siis võidusõitja see Kovalenko Kõlvart, mis ta eesnimi on see 800 meetri järel jõuad vahepunkti. Ütleme niiviisi, et ta oli selle komisjoni nagu eesotsas ja ta juhtis seda seal ja ta rääkis seal. Ütlen ausalt öeldes, et ma ei pidanud teda nagu, no ütleme niiviisi, ma ei teadnud tast mitte midagi tegelikult varem sellest, mis ta see Kõlvart Kovalenko on. Mootorratta ringraja sõitja või krossida vist ei sõitnud rohkem ringrada. Ja ega ma ei pidanud tast nagu mitte midagi. Aga ma nägin eile, kuidas ta siis ikkagi selle komisjoni eesotsas oli. Ja arvamus igal juhul tõusis. Ta räägib hästi, räägib eesti keelt, kuigi ta aktsendiga, aga mitte tugeva aktsendiga. Aga jutt oli sellest, et osadele tõukeratta nendele rendifirmadele, et Boltile ja Tuulele on erinevused on, et kuidas see nii on, et kas siin ei ole tegemist korruptsiooniga. Ja seal olid siis politseist, siis oli liikluskindlustusest, Terviseametist, siis transpordi või nagu mingi või nagu mingi liiklusküsimustega tegelevast asjast. Ja see oli huvitav asi ja tegelikult oli asi sellest kiirles selle ümber, et nende elektriliste tõukerataste kindlustuse juures. Bolt ütles, et neil on tehtud neil on tehtud selline nagu kollektiivne avariikindlustus. Ja tõepoolest tuleb välja, et nende kõige raskemad need tõukerattad on ka mingi 24,8 või 24,7 kilogrammi. Ja Tuule omad on tõesti natuke üle 25. Et neil on vaja, Tuule omadele on vaja, kogu aeg on vaja seda, et oleks vaja nagu seda liikluskindlustust. Nii nagu minul on sellel e-scooteri X4-le ja ma tegin ka siis sellele pisimopeedile, sellele Jojo Res 8E-le ja tegin ka igaks juhuks, et kindlustuse,
et ei peaks hakkama liiklusmiilid või üldse vahepeal, kas meil enam liiklust miilitsat on lihtsalt igasuguste miilitsatega võitlema. Nii, siin tuleb mingi jõnks või? Tak. Et nii, vaatame, kas kurge ka, nii посмотрим, есть тут ли этот аист у нас. Да. Kaks kurge. And what is it do? What is that bird who live in the forest and the swamps? What is a crane? This is a storks. All right, it's in here. It's a rarity. It's a rarity. It's a Moskvich. 408. 408, что ли? Или 400... Нет, 412, но 2 лампочки. Потому что 408 другие сзади фары были другие. Тоже что-то, я тоже смотрю, что что-то неладно. Но выглядит передняя часть как 408. Самодельный, наверное, какой-то. Так, а что? Московский или Ижевский? Так, что тут? Kas kalkuleerida uuesti? Tegelikult on, tuled oleks nagu 408 omad. Aga 412 osadel olid kandilised Moskva omadel tuled. Ja Iiseski omadel olid ümmargused. Не знаю, даже Ижевск, что ли. Сама заменено, наверное. Я не специалист по москвичам и по рулю я не умею определить. Если мы смотрим, какой маленький все-таки москвич, ну, с этим не сравнивать, конечно. Но все-таки действительно он был маленький. Сидишь бок-боком, но так чувствовалось, что все-таки большая машина. Так, 412 некоторых была здесь лампочка. Или как-то тоже по-разному выглядели эти лампочки, по-моему. 408 было длинный такой, и красивый такой, можно так сказать, этот фара. Да. And with Soviet car, and it's Moskower. We can say its name. And it's a rarity car. Like it's Cadillac DeVille or Cadillac Seville. It's the same rarity. Так, куда они гаденыши улетали, да? Kas kalkuleerida uuesti? Pööra järgmisest paremale. Итак, отсюда направо и обратно в город. Так, все, уже город не за горами. Sõida sama teed mööda edasi. Right by the same road as a forward. Says me a navigator voice in Estonian.
Здесь дорога пойдет немножко вниз. И точная скорость, постоянная скорость мы здесь не... Tartu 18 and it's 18 kilometers to home. Maybe it's a little more. We need to ride it's a little more than 18 kilometers. Maybe it's 20. Так, здесь коррегируем постоянную скорость. Вот и все. And this is a Amme River. И река Amme. Переехали только что. Ехали наверх, помогали с педалями немножко. Грех не помогать. Räägime edasi siis sellest komisjoni tööst. Nad räägivad siis elektritõukerataste probleemidest, sellest, et politsei ja Terviseamet tõid välja sellise asja, et on suurenenud elektritõukeratastega juhtunud õnnetuste arv. Priit Sibul oli ka seal, isegi selles komisjonis Isamaast. Ja ta rääkis, et talle sõitis küll autole otsa neegrist toidukuller jalgrattaga ja tal läks maksma see mingi 2200 läks tal see maksma. No olgu, tema palkade investeeringute juures on see sama nagu mulle väljaminek 22 eurot. 22 eurot 50. Mitte, et mul midagi Isamaa vastu oleks, vaid et ma olen tegelikult üsnagi Isamaa pooldaja. Aga noh, olgu. Vähemalt ma ei ole tema vastu, ma olen vastu parempoolsetele Lavly Paringule, sest Lavly Paring tahab meil kõigilt sotsiaalkindlustused ja praeguse tervise või sellise tervisekindlustuse tahab meilt ära võtta. Ta tahab nagu oleks Ameerikas, et igaüks läheb arsti juurde ja maksab ise oma 800-900 eurot mingite asjade eest, et mitte nii, et riik maksab selle eest. Või kuidagi niiviisi, et ettevõtja ja maksaks seda, et ettevõtjalt kaoks ära sotsiaalkindlustuse tulu või kulu kaoks ära. Ja no ütleme nagu Ameerikas, et tegelikult inimene on ilma ja kui sul tuleb mingi näiteks pimesoole operatsioon või midagi niisugust, siis pead pangast laenu võtma selle jaoks, eks tuleb siis kindlasti mingi tervise pangalaen ja näiteks kui tuleb mingisugune põlve või puusaliigesse või mingi küünarliigesse vahetus, siis on üldse niiviisi, et samaaegselt kui sul vahetatakse seda трактор on nii vaikne, and it's so quiet tractor, и такой тихий трактор уже. Вот что заморские зарубежные тракторы уже. Чужеземские, даже не слышно их.
ja siis on niiviisi, et samal ajal, kui sul vahetatakse näiteks seda põlveliigest, siis samal ajal opereeritakse sult välja neeru, et kompenseerida neeru müügiga, neeru doonorina kompenseerida siis seda põlveliigest. Aga arvatavasti on see ka kallim. See liigesed on väga kallid asjad, kõik need asjad, et vot nii. Näiteks sellised asjad, aga Lavly Paringu puhul, et paremini edasi või mis tal see loosung oli või midagi niiviisi. Ma lihtsalt räägin vahele, et neid parempoolseid, neid ei tohi lasta. Nad võivad kiidelda küll mingite loosungitega ja teeme paremini ja paremad peremehed aga see tasub väiksele inimesele, Lavly Paringule ja mis tal see mees kaitsepolitseis töötavad, suurepalgalised, nendel on muidugi kamakaks. Ja neil on muidugi rahad olemas investeeritud kindlasti kuhugi. Et neid see ei huvita. Ja isegi see ei tähenda, et näiteks, et ütleme, et sa oled pensionär ja sa peaksid pensionile jääma ja siis, et riik maksab sinu eest võib-olla midagi. Ei, see ei ole see. Ikkagi mingite selliste asjade eest pead maksma nii, et abetatine ise. No nii nagu Ameerika pensionär või nii nagu Ameerika inimesed, et neil ei ole tervisekindlustust. Neil on isegi väga vähestel tööandjatel on tervisekindlustus tööandja poolt. No näiteks isegi vist tuletõrjujatelt võeti nüüd ära, aga politseinikel on veel jäetud, sõjaväelastel on ka, et see on selline väga selline, vist mingisugune kindlustus on selleks, et lõikad rohkem näppu sisse, siis traumapunktis või EMO-s, nüüd on EMO, nii bussikene tuleb mulle. Et EMO-s seotakse sulle see sõrm kinni ja ongi kõik. Ja siis kindlasti kaovad ära kõiksugused hambaraviüritised, hüvitised, siis pensionäridele on ju veel proteeside mingid hüvitised on, et ka kõik need kaovad ära. Nii et kui me ei taha seda kõike, ütleme, et niiviisi, et see on veel hullem, ütleme, et Lavly Paringu erakond on veel hullem kui Reformierakond. Et seda tuleb arvesse võtta, no olgu. Erakondadest siis Priit Sibul oli seal komisjonis, Mario Kivistik oli seal, siis Lauri Potsepp, siis Siiri Tõniste. Nii, Lauri Potsepp on siis see liikluskindlustuse fondi ülem või juht või mis iganes. Ja Siiri Tõniste on Rahandusministeeriumist, kellega minul oli 2024 aasta augusti lõpus, septembri alguses oli mul mõlemaga nendega kirjavahetus ja jutt oli just sellest tõukerataste liikluskindlustuste tariifidest ja sõna tariif, see on juba nagu anekdoot, kõlab nagu juba kuidas ja kõikidest nendest määradest ja asjadest ja reguleeringutest ja muidugi mõlemad mulle enam-vähem väidavad, et küll see kohe ju korda saab, et ega need hinnad ei saa ju suured olema ja kõik niiviisi. Jah, tõepoolest Lätis on kõik tõukerattad kindlustatud. Isegi ka kõige väiksemad need, mis mul see M365 analoog, see 8 tollistega täiskummist ratastega, mis ta on see mingi 200 või 300 vatine. Et ka kõik need on neil ära kindlustatud. Ma saan nii aru. Ja nende aastane kindlustus on neil kõigil kas 25 kuni 28 eurot. Ja nad mulle ütlesid, küll need fondid, eks ole, teevad selle asja ära, et see ei saa suur summa tulla. Ja kui ma tegin detsembris 2024, tegin need videod, tõin välja andmed, et mingisugused kindlustusfirmad tahavad saada isegi üle 300 euro, tahavad mingi 3 firmat oli vist, kui ma eksi. Aga ainult 2 firmat oli alla 100 ja alla 100 euro aastane kindlustus.
üks oli LHV ja siis oli see, issand, ma ei mäleta. Ja kõik teised ülejäänud, mis mul seal oli mingi, ma mõtlen võib-olla mingi 9 või isegi mis firmad need olid, need kõik olid juba ja mitte lihtsalt, et mingi 101 eurot või niiviisi. Sportsman. Et mitte mingi 101 eurot või niiviisi, nad olid ikka mingi 160 ja midagi niiviisi. Et no ja, nemad olid siis seal komisjonis ja milles on asi? Ei meeldi siis, ütleme, et niiviisi, et liikluskindlustusfondil iseenesest ei meeldi selline asi nagu see kuidagi Bolti, see kollektiivne mingisugune, mul on raske seletada sellest, aga seda on võimalik YouTube'ist järele vaadata. See on Riigikogu istungite või see on olemas igal juhul. Ma annan sellele lingi juurde sinna selle ja konkurentsiameti inimene võttis läbi veebipõhiselt, läbi Teamsi võttis ühendust, ma vaatasin. Ja Kovalenko tõigi välja, et kellel on Bolt annetanud millistele erakondadele. Et Isamaal ei olnud annetanud, Keskerakonnal ei olnud, aga Eesti 200-le ja reformikatele on Bolt on annetanud. Et kas siin ei ole tegemist mingi korruptsiooni või mingi sellise momendiga. No ja. Ja siis ja liikluskindlustusfond tahab ikkagi, et oleks ikkagi personaalne, et igal ühel oleks ikkagi oma kindlustus. Ma nüüd hästi kujutaks ette, oletame, et ma hakkan selle Bolti tõukeratta kliendiks ja ütleme, et siis niiviisi, et ja kohe arvestatakse mult igaks juhuks maha, kohe näiteks ütleme, et arve pealt arvestatakse maha automaatseks liikluskindlustuseks, ütleme kohe 50 eurot. Ma võin sõita taga võib-olla selle Bolti tõukerattaga võib-olla ainult, eks ole, kord kuus, ütleme, et niiviisi. Ütleme, et ma elan kuskil, kuradi, kus ma elan? Kuskil Nõunil, ütleme Nõuni. See on koht, ütleme, Tartu ja Otepää vahepeal. Ja siis ma tulen kord kuus, tulen linna. Tulen kord kuus, tulen linna jäätust sööma. ja siis ja tahan siis selle tõukerattaga ka sõidan natukene, et jõuda selle jäätuse putkani ja laadal käia ja siis ja siis ma peaksin selle eest maksma. Ja Volt, ma ei kujuta ette, kuidas siis moodi, aga tegelikult on ju niiviisi, et kogu kindlustus, ka autokindlustus ja see asi on meil pagan võtaks on isikupõhiselt. Ja no vot ja tegelikult vanasti oli ju niiviisi, kas ei olnud tegelikult nagu autopõhiselt, et kui auto on kindlustatud, ei, kurat, kuidas meil on olnud kogu aeg, las ma mõtlen. Tegelikkuses peaks olema meil niiviisi, et kui sa oled inimene ja sõlmid näiteks kindlustuse, siis see kindlustus peaks kehtima igale sinu kodus sõitva. Mina peaksin seda õigeks niiviisi. Ütleme, et sul on kodus auto, siis on sul näiteks lumesaan ja siis on sul elektriline tõukeratas. Ma toon lihtsalt sellise näite.
ja nüüd ma sõlmin näiteks, ütleme, et aastase liikluskindlustuse, ütleme, et teeme natuke kallima, teeme mingi 60-70 eurot ja see kehtiks minu peal nii mootorsaanile kui tõukerattale kui autole. Aga kuidas on meil? Meil on tegelikult jällegi nõme on see, et see nii ei ole. Et sa pead jällegi tõukerattale sõlmima kindlustuse, mootorsaanile ja autole. Sa pead kõigile eraldi sõlmima. Et see tähendab seda, et sa oled ikkagi nagu seotud autoga, aga samas, kui tuleb naabrimees sõitma näiteks sinu mootorsaaniga, ja teeb avarii, siis talle kindlustus ei kehti. No siis öeldakse, et aga pane talle sinna kindlustusse tema nimi ka juurde. Aga kust ma tean seda ette? Ega ma ei saa näiteks oma liikluskindlustusse panna juurde kõiksugust oma tuttavate ja sõprade kõiksuguseid nimesid. Ma küsisin poisi käest endale, et kuule, kas sa tahad, ma panen su sinna kindlustusse, panen nendesse tõukerataste sellesse nimekirja, panen sind juurde või? Et oled ka nagu selle, et saad nagu, kurat, oli see vist see võimalus olemas. Poiss ütles ei, et ta ei taha sõita nendega. Ütles, et ta, no ma ei tea, ta nagu pelgab selliseid asju. No ja. Et vaat siin ongi selline nagu kuidagi nagu kahepoolne selline see võlts moraal või kuidagi niiviisi, et samas oled sa nagu seotud masinaga ja inimesega kokku, aga eraldi masinast ei tohi sul olla kindlustust. No olgu, kindlustage siis vähemalt peres, ütleme, et sul on peres ütleme, et sul on peres, no siis öeldakse niiviisi, aga sa sõlmid odava liikluskindlustuse tõukeratta peale, näiteks ütleme, on ju, ja hiiglasuure Belassiga või kartenpilleriga sõidad üle 4 sõiduauto, ütleme niiviisi. Ja maksad ainult, eks ole, mingisugune 25 eurot kindlustuse eest, aga kokku läheb, eks ole, 1 miljon, eks ole, 3 sõiduautost ülesõitmine Belass veoautoga või selle kalluriga, karjäärikalluriga. No see on lihtsalt nii loll võrdlus. Et ja sealt oligi siis see Kovalenko juhtiski tähelepanu seda, et me tegelikult uurime seda korruptsiooni, aga väga hea, et me arutame seda asja laiemalt, just selle kindlustuse selle asja poole pealt, et see mind huvitaski just väga. Ja siis räägiti sellest Euroopa direktiividest, et Siiri Tõniste ütles, et no ja me võtame selle Euroopa direktiivi. Ja siis ta ütles, ma ütleksin väga ebameeldivalt see kuuldus. Ja ta ütles niiviisi, aga meie võime sinna oma kuhja peale laduda. 800 meetri järel hoia paremale. Ütles ta niiviisi, et meie võime sinna oma kuhja peale laduda. No niiviisi, et see tähendab seda, et meie võime veel sellele Euroopa direktiivile ise sinna midagi juurde keevitada. Ja vaat siit nüüd, ja siin ongi nüüd need asjad arvatavasti tõusiski see kõik see päevakorrale jällegi see Ride Mobility. Et nüüd nad on verised selle Ride Mobility peale hirmsasti ja Kovalenko ise räägib ka, et tema kui nagu mootorratastega, ta ei hakanud seal ooplema, et mina kui suur võidusõitja ja et mina kui suur võidusõitja, vaid et kuna ma olen nagu natukene nagu seotud nagu selle mootorrattasõiduga või kuidagi niiviisi, siis
siis teda nagu just see asi nagu huvitab, see kaherattaliste asi on. Mina ütlen niiviisi, et see Ride Mobility asi on üks hea asi, see pisimopeed. Ma proovin seletada ka mille pärast. 50 meetri Nii. hoia paremale, seejärel pööra vasakule. Siin on see laadija, aga tuleb välja, et see, kes toetas seda tarkvaraliselt või kuidagi, et need 50 meetri järel pööra vasakule. need ütleme niiviisi, et liikluskindlustusfond näeb ära, et ikkagi kõigil oleks personaalne kindlustus. Ja tuuakse just välja seda, et ka tõukerattaid registreerida, kõik tõukerattad, ka kõik eratõukerattad. Ma ei kujuta ette, kuhu nad need numbrimärgid panevad, aga nad tõid välja selles, et Lätis on see tehtud. Ja ükskõik milline tõukeratas, olgu ta siis suur või väike elektriline tõukeratas, me räägime nendest ikka elektrilistest. Ja siis ka pisimopeedidest. Nii, vahepeal keeramegi Kõrvekülasse sisse, et proovime seda tee otsa mitte maha magada. Et see kestis peaaegu vist isegi lausa, ta hakkas veerand 2 hakkas pihta ja ta kestis peaaegu vist 3-ni välja. Tähendab, seal ei ole mitte midagi sensatsioonilist, ei ole. Aga nad on välja toonud selles, et õnnetuste arv on suurenenud. Suur veokas. Ai. Из карьера песок тащит, и вот этот песок из кузова все вылетел. Проклятие такое. Как неприятно. Я говорю, здесь у нас вчера было, обсуждали одна комиссия, опять прямой перевод можно было, ну, не перевод, прямой показ в онлайн-режиме, ну, правительственная комиссия, и у нас можно их посмотреть, что они говорят и обсуждают. Я не думаю, что Путин в стране можно смотреть, что говорит Мишустин какими-то помощниками, а у нас можно, в общем. И там как раз было обсуждение о страховании электросамокатов, малыш-мопедов, ну такого. Я все-таки не говорю мини-мопед, все-таки, по-моему, он все-таки малыш-мопед. И не совсем. Там комиссия антикоррупционная. И там изучали, не было там коррупция, что одному компанию надо платить, ну там мне трудно объяснить все это. И там разные люди были, и были эти люди, кто из этого фонд страховки главной и из Министерства финансов женщина. У меня с ними было в прошлом году, в августе-сентябре было длинные переписки были, ну и email, конечно, не бумажными письмами. И как раз насчет этого страхования, все эти слова тариф, уже как это смешно, уже как этот Трамп-тариф уже. И здесь карьера, ну да. И
уровень ну такого. Я же все этот прошлое и вот они оба мне говорили, что когда будет этот закон 1 декабря начинает работать в 2024 году, что ну тогда всех уже знают, там у них это все уже поставлено, все знают и не может быть какое-то дорогое. Это что, ну, потому что Латвии сделали для всех, абсолютно всех самокатов, хоть какой-то маленький, какой-то М365, как у меня этот Аноло, у них тоже все этот регистрированный и вот и этот тоже этот страхованные. А Латвии они стоят где-то 25, 27 или 28 евро. Я могу сейчас ошибиться по самым мелким этим самокатам насчет этих, что М365, но а что уже побольше немножко, они да. А у нас ограничение веса 25 килограмм. Если весит больше, чем 25, оказывается, у одного арендовочного компании есть самокаты, которые точно весят 24,7 или что-то с копейками. Так, мне надо где-то здесь заехать. Так, это нет, не здесь. Там наверху, вот куда машина поворачивала, мне надо туда. And I'm turned to the right, where is one car is going out and another is right to inside. In here it's a school, and nearby the school is an electric charger. Type 2 electric charger. But I need to show what electric charger is it, because it's some electric chargers is not working in my charging system, and we now is visiting a school in here, and in here it's I need to ride in here, it's a slower speed. In here it's an old road. 200 meetri järel pööra paremale. And in Soviet period, in here in the right side was it a shop. Left side it was in here was it a shop. But we need to find educational street. Итак, вот здесь магазин был в советское время. И здесь мы едем этот Kõrveküla. И мы поедем искать эту школу и посмотрим, какая зарядная система там подходит. Ну, Type 2. Я знаю, что этот конечники подходят, но я некоторых видал, что не работают, например, которые Tartu там против железнодорожной станции и которые у Tabiveре школе. Может быть, здесь тоже у школы такое же зарядка. И этот мне не подходит. Так, и нам надо поворачивать на улицу, называется Образование. Так, это не тот, по-моему. Да, Сирия или... Ну, по принципу, отсюда тоже можно, наверное, пойти туда. Я не знаю, я не знаю, где эта улица точно, но... По-моему, я могу ошибиться. Так. Нет, это не тот, верно? Pööra järgmisest vasakule.
Ahha, образовательное образование. Kas kalkuleerida uuesti? Что у нас тут? Дома 50-е годы построены. В начале 60-е. 400 meetri järel And the house is built in here in the end of 50s, beginning of 60s. This is an old house. And somewhere in here, the front of us, it must be a school. And yes, I know that in here it's a lake. And in here it's beaches. Public beaches. And in front of us, that big house, it's a school. Maybe it's not was, it's a school, but yes, it's a school. 50 meetri järel pööra vasakule. We need to hold, if I remembered, it's to the right side. Somewhere in here it's a parking. Kas kalkuleerida uuesti? Parking in here. Sõida sama teed mööda edasi. Parking in here in the left side. And in the somewhere in here in the parking. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra järgmisest vasakule. Seejärel pööra järgmisest vasakule. And this is again that charging system that is not work with my connectors. И здесь опять такое же этот зарядка, который не работает с моими этими переходниками. Ja siin on jällegi selline laadija, mis ei tööta nagu minu nende ülekande nende otsikutega. Nii. See jah vist mulle ei kõlba. И там этот продолжаемся. И здесь мне этот вроде этот мне не подходит. Nii, tahtsin veel tegelikult jätkata selle kohta, selle kindlustuste kohta, mis see komisjon seal rääkis. Ja seal oli siis selles välja toodud, et raviarved on läinud väga suureks just tõukerattaste õnnetuste puhul. Ja et see on suur riiklik kulu. Et läks vist eelmine aasta või on läinud juba 2 aasta peale 6,4 miljonit. Aga 6,4 miljoni peale on näiteks minul tehtud liikluskindlustus. See ongi nüüd niiviisi, et kui ma sõidan kellelgi otsa ja jään inimese kooma, siis ma ei pea teda ise kinni maksma seda kõike omast taskust. Et ma ei pea seda ise kinni maksma omast taskust, et maksta, kui teda seal pool aastat aparaati tal hoitakse. Pööra järgmisest vaid et teda hoitakse 6,4 miljoni eest kindlustuse rahadega. Nii. Noh jah, ja ka kõik plekimõlkimised kurat, siin on järgmine purjus politseinik. Ja ka kõik plekimõlkimised maksab kinni ikkagi siis kindlustusselts. Ja ka kõik siis nii-öelda nagu ravikulud vist arvatavasti lähevad ka kindlustusseltside alla.
et ei peaks seda maksma nii järgmine purjus politseinik. Следующий пьяный полицейский или милицейский. Пьяный полиционер. Так, поселок Kõrveküla. Küla этот прямой перевод конец, это деревня, но переднюю часть мне трудно переводить. Такого совсем прямого перевода, может быть, и нету. Так, я же попал в это плохое время. Вот, видите, малыш мопедом ехал на седле, как нормальный человек едет по этом дороге. Вот такое, не, так видит меня, нет? Вот этот мне нравится, вот такое. Видать, вот такого зрелища, вот такое мне нравится. Так, что тут? Значит, я не еду по этой дороге обратно, там психтом. Я еду немножко по-другому, где просто поспокойнее, так показываю. Так, тут еще свой ряд есть. And now it's top hour, and the people are in here starting to buy these new houses. All right. And in here still is a new houses regions. And it's a top hour, and it's in that roads is very much. It's now cars, and I think that I'm riding. It's a little longer round. But it's it's normally in city in that Narva street or Narva way. It's very much. It's now being cars. Be seeing it's a sportsman. No, my speed was too. It's only 20 kilometers per hour. Sõida sama teed mööda edasi. Let's we are riding by another way. And if you are in here, in the VAT region, have its a new Jewish electric charger. It's maybe it's a few Baltic in here. It's like it's working in here. It's like it's open. It is like it's a few weeks ago. And I'm seeing that in yesterday. And let's see it's again. И на самом деле на этом регионе есть этот новый электрозарядка. Ну, пойдем посмотрим этот заново. Я же вчера этот видал. Ну, для кругозора и для памяти. Пойдем посмотрим. Nii, oota, midagi jäi jäi veel ripakile sellest komisjoni jutust nende tõukeratastega. Ma mõtlen, mis seal oli. Et kas ta ei olnud mitte nimi see Kristiina Kovalenko Kõlvart või Kõlvart Kovalenko, no niiviisi. Igal juhul vähemalt arvamus, vähemalt on hoopis mul teine, ütleme, et meeldiv arvamus. Ja ta oligi
vaigistas seal pooli, ütles, et ärge muutugem siin isiklikuks või kuidagi niiviisi, hakake siin solvama üksteist. Et võtame seda asja teisiti. Aga jah, aga igal juhul jah, kivi või telliskivi liikluskindlustusfondi aknasse ja Rahandusministeeriumi aknasse, kui nad ütlesid, et detsembriks on kõik normaalsete hindadega ära reguleeritud ja paika pandud, siis tegelikkuses seda ei olnud nii. Eelmine aasta ma sõitsin ju sealt sinna Vasula järve äärde. And in the last autumn 2024 I'm riding in it's like it's a Tehno industrial park, it's called like it's and I'm riding by the red way where was it's Vasula lake. It was in October or November. It was in October. Yes. I'm turning in the Ring Road is turning to the left. But in here it's more quiet, it's quiet. And we are in the border of the Tartu in the left side. In here it's a country, it's a village in here. It's Итак, пока еще деревня. Yes. И этот техноиндустриальный парк называется этот промышленный индустриальный технопарк. И здесь я в прошлом году ехал по этой дороге туда, это Vasula. И здесь есть такой огромный ремонтный цех айподов, айпадов, iPhone, все этих ремонтируют здесь, закупают дешево из всяких стран, привезут сюда. И здесь ремонтируют и дает вроде заманивают сюда хорошими зарплатами или как-то так. Но оказывается, это адская рабская работа здесь потом оказывается. И здесь только берут на работу только людей более-менее от 18 до 30. Ну, такими, которые еще такие глупые, тупые, их можно командовать. И здесь они как... Тут ничего такого хорошего здесь нету. Я хотел смотреть, видят они меня или нет. Что? Что? Мы в Тарту, что ли? А нет, не Тарту еще. Деревня. But here it's a bad asphalt. И адская, и зарплаты тоже, и не какие-то Честно, я не знал, что сюда панельки, квартирки построят. Но один уже готов. Но я здесь, по-моему, тоже по этой дороге отсюда в город вроде или не поехал уже несколько лет. And I was not idea that in here it's about it still is a new apartment panel houses. I not was in here maybe it's 2 or 3 years in that way. And I really was not knows about that.
And it's a country, it's not a city. A village, we can say. But it's and it's a big track is a back. And this is a village, it's not a city. We need to ride this a little more, and it's being its city. And the clock is it's 4:44. Итак, время 16:44 ja kell on 16:44. 300 meetri järel pööra ringteel vasakule. Vastik asfalt on, see ainult hüppad nende peal. И противно асфальт вот на этих я все время прыгаю, вот эти идеи с этим битуменом они этот приклеили эту trešine. Ja seal, kus on need pragusid kinni kleepinud selle bituumeniga, siis siin ma kurat ainult hüplen. Nii, siin tänava peal me jõuamegi linna piiridesse. И вот здесь на угле, вот здесь уже граница. Вот здесь граница Tartu. And in here it's a border, in here it's a starting only the city, in here it was it's a village. We ride it's a little right side. Sõida maha 4. teele. Kas kalkuleerida uuesti? 800 meetri järel pööra vasakule. In left side is a panel apartment houses built in Soviet period. Здесь панельки на левом стороне советское время. Вот такое построено. Неплохо вообще-то, если так смотреть. Но этот поновее, а там дальше тоже советского времени. Так, а здесь мне надо поворачиваться. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra 3. teelt paremale. Pööra järgmisest paremale. А мы поворачиваем сюда направо. Улицы травы. Эту траву, которую ты косишь в саду, не поле трава, а вот этот называется этот. 400 meetri järel pööra vasakule. And this is a grass street. It's not that it's the field, that grass what in the growing in the field. It's like it's the that grass what is in the garden. It's in Estonian is different words for that. In the right side is a graveyard. In here, yes, it's a graveyards region. Nii, ja kes ei tea, siis siin vasakule on vanasse sellesse Tarmekosse. Ei, ta ei ole Tarmeko, ta on mitte Tarmeko, ta on see Tarkoni, nii mis meil seal taga toimub. On ehitatud
on ehitatud Rimi sinna alla. Is this Rimi marketplace? Ja what is this новые вот эти and here it's a new electric chargers. This is a Chamedo and that it's not for me and this is for me. It must be work. But in one day I'm coming to here and I'm trying again. It's a terminal chargers, car chargers, and it is a Enefit Volt company chargers, and we're trying it. And this is a Enefit Volt chargers. But again, a question. I want to ride this, make this a trip or travel to Latvia and Lithuania too. Yes, we have do is Enefit Volt chargers, but it's different. Maybe we're not working with my connectors, and it's so bad if I'm gonna with it. I'm trying to ride in one day to the Latvia, the city of Cēsis, by the train, and I'm riding to Cēsis. And I'm riding to the Cēsis with a train, and I'm riding around. Maybe I need to be in the Cēsis in the one night, and it's in the next day I'm returning. It's like it's a reconnaissance trip to try in the electric chargers in Latvia is working with my China's connectors. Итак, у меня эти переходники. Оказывается, что Латвии, Литве вообще по-другому систему этот зарядники. И мне никто не знает, работает моими переходниками этот или нет. А вот как раз открывали же этот Tallinn, Riga, Vilnius этот поезд. И надо ехать в латышский город Cēsis. И там две зарядки есть. Оказывается, Латвии, Литве, они вообще другие уже. Просто этот Enefit Volt просто выиграл конкурс, их, ну как этот, с ними заниматься. Как-то хозяйствовать или, ну, понятно так. А может быть, они не работают. И в Cēsise есть две штуки. Хотя бы тот знать, Латвия они работает или нет. И вот как раз поездом можно туда ехать, ночевать там, крутиться под Cēsisу. Cēsis вроде 2 раза меньше город, чем город Тарту, или может быть еще меньше немножко. Надо точно посмотреть. Вот так. Здесь мы едем вниз через этот, и мы едем вниз между этими красными скалами, которые мы видали, когда я март месяц с этими самокатами катались. Ну, это не самокатом, а малыш-мопедой мой знакомый здесь. Он сам живет здесь сразу за этим кладбищем. И здесь вот я говорю, что почтовые ящиковые русские. Вот здесь было почтовой ящиковый завод. Ну, такая оборонка или такое. Ну, называлось это. Эстонцы, просто я делаю прямой перевод, как просто называлось. Заводские русские, почтовые ящиковые русские, железнодорожные русские. Отдельно вроде военные русские не называлось, потому что не было военных, которые не были русские. Все были русские только. А здесь новый магазин Рими открывалось. И это тоже такой завод было, куда эстонцев никогда на работу не брали. Так. Успеваю. Так, здесь низ. Nii, ja siit sõidame punaste kaljude vahel and in the left and the right side in here it's
red cliffs. I want to show how it's red rocks, red cliffs. And yes, we're seeing in my video, if you was in here with a baby moped in the March month. Nii, ja kuna meil ei ole siin enam parema käe enam seda nõuet, siis me sõidame nagu highway peale. Ja jalgratturi jaoks on siin meeldivalt hea on siin sõita sellega. On siin meeldivalt hea sõita siin. Итак, здесь раньше было правило правой рукой, а теперь нет, езжай на здоровье. Veel selles asjas tuleb välja, et Boltil tuleb välja, et on 7 tüüpi tõukerattaid. Aga Tuule omanik ütles niiviisi, et teate, ma olen proovinud üle terve maailma erinevaid igasuguseid tõukerattaid ja meie Tuule tõukerattad kõnnitee peal sõitis sellega uskumatu. Ja meie Bolti tõukerattad on kõige paremad, ütles niiviisi. Või tähendab, Tuule tõukerattad on kõige paremad. Mille peale siis see Bolti oma nagu muigas sealt. Noh, kui niiviisi vaadata, et see kaamera vaatas talle otse ülekande ajal, vaatas talle just otsa nagu. Või mitte otsa, aga kuidagi pool külje pealt, aga tema seda nagu reageeringut oli näha. Aga kui ma Raplas Tuule omasid neid nägin, siis ma sain ka aru, et nad on konstruktsiooniliselt, nad on tõesti nad tunduvalt tugevamad. Et nad on konstruktsiooniliselt on nad tunduvalt tugevamad ja sõitsid, murdsid üle selle äärekivid murdsid ikka kohutava jõuga murdsid üle sealt. Ma oleks võinud teid nina eest läbi lipsata, aga liiga palju oli igasuguseid autosid oli. Nii, ja siin selle silla, selle murdekoha juures on hüpe. Здесь, где этот злом этого моста, здесь мы всегда прыгаем. Я просто не хочу этого. Почти дома. And almost home. It's only need to, little by little, it's need to ride in here.
Käh, mine. Так, здесь все тормозят, что здесь пьяный полиционер. Комсомолька, спортсменка. It's stupid that in here it's a walking way in here. I'm not like that. 9% is a hike upwards. Так, 9% подъем здесь. «40 лет назад было еще все этот булыжник, как из царских времен». Говорит, что ехал быстрее разрешенного. Так. Kas kalkuleerida uuesti? Люди держат здесь свои машины, которые центры куда-то работу ходят. Pööra järgmisest paremale. И сейчас собирают. И вот все эти дома тут построены на 30-х годах. Один дом, специальное разрешение получал только один доктор. И построил сюда в начале 80-х. Вот этот сюда. Один этот такой мелкий. Чтобы испортил архитектуру. Так, покажем даже рукой направление, чтобы некому было сказать, что я этого не сделаю. И этот дома тоже передвоенный, построен на высшем руководстве пивзавода и мастером. А этот дом тут направо, это немножко ранний период, первый начале 30-х годов, даже видно по стилю. И отсюда из этого дома была сделана фотография, 64-й год. И все дома уже все готовые были. Пока еще в центр города еще хрущевки построили. Кирпичные. Ну там какие-то там панельки там тоже были. Там. Ну в общем-то да, такое. Так, неужели дома? Сзади никого не будем здесь. Naviga ütles seis võtame in the finish point or the end point. Are you in here? And we ride it is 76 kilometers, 4 hours and 16 minutes, and stopping time is 49 minutes, and maximum speed 47. No, it's one valley. Итак, 76 километров показывал. Ехали 4 часа 16 минут.
и 50 минут стояли. Ну, 49 минут стояли, да. И максимальное было 47. Ну, этот было такой какое-то там место, этот, где мы не съехали. И этот у нас показывает, насколько время. 4 часа и 10 минут. And that is showing it's 4 hours and it's 10, 11 minutes it's working. And in here it's the difference is 5 minutes when I'm turned it's before it's when it's on bicycle. And I'm not lost any section from battery. We're seeing that. That is, it's like it's China's battery miracle. In one moment, if I remembered, it's very quickly I'm starting to lose all of that sections. It's not bad results. I was in the one battery, 13 ampere hours, is a smaller battery, was in here, it's a bag. I don't know, maybe I think that maybe it's something is happening with battery, or I do not trust that, because that battery is not handmade. We can say it's elements, Samsung elements, and we know what is inside is it, but this is like it's unknown. And it's a different bags. It's now it's a quick clamps. It's you can release, and it's very quickly you can takes its the bags it's out, and you have it's all right. How do you explain it? nii, peamine küsimus on siis selles, et kuidas ma siis tunnen. Et kas tegelikult võtame nii 4 tundi ja mis me saime siis siin mingisugune 11 minutit. Ütleme niiviisi, kui me sõidaksime keskmise kiirusega 25 kilomeetrit tunnis, siis me oleks pidanud selle maha sõitma 3 tunniga. Arvestame siit 49 seisuminutit nagu maha. No siis nagu peaaegu nagu olekski. Võiks nii öelda. Итак, если посмотреть так, что 76 километров, если мы берем, что мы едем все время 25 километров в час, но мы не едем все время, тогда мы должны были ехать все это проехать все это за 3 часа. Если так, прямо так смотреть на этот. Но стояли 49 минут, почти час. Этот берем, неплохо. Тогда мы ехали бы 3 часа, и чистая поездка, это время было бы 3 часа и 20 минут где-то. Седло надо немножко повыше поставить. Зимой поставил пониже. Сейчас надо поднять. Но хотя ноги не кривые, если педали, так. А так, как самочувствие. And we see in the Tartu is a flag or Võmpel. It's not moving in here. It's perfect. It's so warm in here. And recycle bin cases, it's a warm. All right. Так, ветер, да, этот передвинул все это тут. Седло хорошее, можно длинный день на этом сидеть. Такого чувствия, что что-то болит или больно, вообще такого никакого нету. Вот так вроде. Опс.
we have made it this big switch in here. It's needed. Итак, большой включатель здесь сюда сделан. Этот специально сделан на этот надо. Так. Так. Вроде ничего. Готов. Так, камера теплая. Не едем, теплеет, загреется. И все. Не, какой все. Я люблю этот велосипед. Мне нравится, с этим удобно ехать, он сам едет. Если была бы амортизация, этот бы вообще, ну, этот велосипед для отдыха, ну, этот самый дешевый, когда-то, вроде там 123 евро этот рама, или общий велосипед 123 китайский, что-то, ну да. И он сам едет, этот чистое наслаждение с этим ехать так. Можно для целый длинный день можно ехать так. Вроде так. And what's the feelings? I think it's maybe it's as it's maybe it's now it's sick, but it's not. Absolutely not. It's a good saddle for traveling, or seat. It's for traveling, and it's again I know that I can sit in all the long day in here. No, ordinary I was. It's a riding or maybe it's a small travels. It's like it's a 7, 8. Sometimes it was happening that it's a 10 hours or 12 hours. Oh yes, I remember that was it. It's and it was and yes, I want to understand it. Is it what I feel it's today? If you're riding in your here, it's a little in that city, you not understand what you feel. It's the one backup battery was in the bag. And in here was it's a water, it's ordinary water, it's not something. Tomorrow is promised to do it's normal fever, but I have not any, I don't know, but I have not any small roads plans. Now it's ride somewhere in here on the Tartu County. I have it's a big plans in the 8 days to ride to the northeast Estonia, but I'm riding in only that is only in the end of the May, beginning of the June. Because I want that it's permanently was it's more warming climate, not now, but promised it after some days it's being it's again, maybe it's being it's again, it's a snow, maybe. I'm watching it, maybe it's growing, it's some flowers out, it's from here, but it's not. No, this is a and I have it a lot of free time. I've has it's carefree in an employment status, and I'm not I'm lives. I'm thinking is a press banking system is thinking is a percent, and I'm lives like it's in my own life, and I'm not need to go to work. I have it's all the long free day. Every day is a holiday. We can say every day is a Sunday. Итак, можно сказать, что много свободного времени.
что каждый день как воскресенье, наслаждаюсь жизнью, статусе беззаботного, безработного. Проценты тикают. Июль месяца они должны повышаться где-то на 20 евро в месяц еще. Но это, конечно, не очень много. Но если экономно 2 раза в магазин ходить по 10 евро, тогда на 2 дня покушать хватит. Ну, как-то так, купить это такое. 20 евро. Ну, все-таки так-то. Так что. Ну и потихоньку увеличиваю эти проценты, чтобы они потикали побольше, чтобы никогда уже не ходить куда-то на работу. Есть один странный проект, но тут не совсем от меня зависит, от моего одношкольника и одноклассник, кот моложе меня в школе. Это зависит от него. Удается мне осуществлять этот проект или нет. Вообще-то я думаю, что осуществлять этот проект уже сейчас. Но я не мог этого сделать пока. Nii. Olgu siis. No, mulle meeldis, kui selline mõnus, selline rahulik, selline sõit. Et sai vähemalt ära tunde sisse, et kas kuradi tagumik on kuradi väga valus ja niiviisi, et just see, et aga noh, ei ole midagi, nii selge kõik.